Hello guys, ngolu ajo ko gigosunu mane bolai ka dolong olop gulendak mane dek din mur do sir do ne karangku am pilasin ma podung ajo ko anaring olop gugela ngolu ajo ko ansina sar ko langkau gira ko yumai raisa orok asa deko pataka aring nalum langkanya katil du toka guys ngol gipung ya bang supa kapolai Edek asa kap botta rozi sari korea anas asa ekdom pura bipakka are podam amuloi kapai yason langai bang edek botta kan kapolai kaniya kan Yum dengan air segera duk dakung. Hey, ruk jauh. Aso Kita mau jar poribe. Gora duk dakung yum dengan air. Kekon kesak do as. Emoza. Ketele, ada nak ketele do. Okkom idun. Emoza. Salam masuk Majoli pesin gelarak. Majoli mane ujoni Majoli rope bojeng moteng kumang gezera nea bazar odape. Sok dugla amguriam pala rok karung dugla grill gumlei kozapati rok gila kerekota far hoi olak gu kola rak bona. Dolosa kamayam hindu lokke hokke bisin অবস্থা. Ollumo ki baru gigi salah ya apa. Anak kayak gitu buat tengah ragosin korundam pira pura sih mulai gak dolore doko kena sari korea orang kere kama video sam kapap kamu lo like bilang komen bilang share bilang orang please subscribe bilang podong lah lambas deh gerung baru amang gerilang kulit pura mana demi sambil kok ke bulu ajak juga koi hey deh itu amang langsung guys ngono tuh gipoy boleh se bugori edit indo kenge bugori edak Gaji kira kapo sarung ngampiyela, kayak na. Podong soki anes kayak gitu botal mo. Yang lo ajak tenman paman gelang lo soki kayak gitu. Ane deh. Beli kain nambah dok karena kolej deh. Ragu pola pura kela dong. Kolej dok pengaruh tinggi tuh. Guys, ngol pa gay ko po. Sirog video sam sa kulong mapurubo.